Več o tem torej v nadaljevanju, zdaj pa k islamističnemu napadu v neposredni soseščini Slovenije. V avstrijskem Beljaku je 23-letnik včeraj popoldne zabodel več ljudi. 14-letni deček je zaradi vbodnih ran umrl, 5 ljudi je ranjenih, 3 so na intenzivnem oddelku, a izven smrtne nevarnosti. Prebivalci Beljaka so pretreseni. The guy with the knife, he follows him in this hotel or something. He screams Allahu Akbar and he hit him with a knife. A friend ran out, full bleeding. Policija je okrepila varovanje v središču Beljaka. V mestu visijo črne zastave. Ljudje na prizorišče napada prinašajo cvetje in prižigajo sveče. Iz Beljaka Kaja Kobetič. Četudi s policijskimi trakovi ali varnostnimi ograjami nezastraženo območje, je v središču Beljaka, kamor smo prispeli okoli polnoči, takoj videti sledi krvavega pohoda 23-letnika. Prvo žrtev naj bi zabodel na mostu. Le nekaj 10 metrov naprej pa je napadalec zabodel naslednjo žrtev, tu je vbodnim ranam podlegel 14-letnik, kot lahko vidite, v spomin nanj so že in še prižigajo sveče. You knew the 14-year-old? Yes. Oh, he was very friendly. He was sweet and gentle. He was always helping others. I think everybody was in shock. It's a tragedy. 23-letni državljan Sirije je napadel tudi najboljšega prijatelja našega sogovornika. Žrtev dela v hotelu čez cesto in je, pripoveduje sogovornik, ravno takrat odšel ven na odmor. He protected himself with a hand. He cut through the hand. Zato je pobegnil nazaj v hotel, a mu je napadalec sledil, še dodaja. So he's bleeding and he doesn't realize what even happened. It was like in seconds. So like, zack, and he lost a lot of blood, but now he's stable. Več ur po napadu pa prav pred in v hotelu. Okoli 12:30 zjutraj kriminalisti, kot lahko vidite, še vedno zbirajo informacije. Potem, ko je že napadel 6 oseb, pa je napadalca, da jih ne bi ranil še več, ustavil kar mimo vozeči dostavljalec hrane, ki je napadalca zbil na tla. Policija ga je kasneje prijela ob tem spomeniku, tik ob hotelu, pri tem pa naj bi se, kot gre sklepati iz fotografij, napadalec policistom posmehoval. Nerazumljivo so nam po napadu pretreseni pripovedovali domačini, ki so še ob 2 ponoči v mesto prihajali le zato, da so prižgali svečo. In shock because something like that not happened here in Villach, and I don't understand why. The whole town is in shock. It's shocking. I don't think anything like this has happened here before. Kako zelo so policisti v mestu poostrili nadzor, pa priča tudi, da se je mimo nas vsakih nekaj minut peljal policijski kombi. No, še več policistov pa je bilo v središču mesta zbranih danes dopoldan, ko se je tja zgrinjala tudi množica žalujočih domačinov. Namesto panojev, na katerih so še sinoči vabili na zdaj odpovedane dogodke, pa so izobesili črne zastave. I'm very shocked that something happened to a friend of us, and I don't know, I don't have any words to say. All our policemen are working very, very hard. As far as we are informed now, there's only one person who make this attack. Območje so policisti sicer okoli 11. dopoldan zavarovali s policijskim trakom in več ur izvajali rekonstrukcijo napada.